Şedevr. Assalamu alaikum ардактуу көрөрмандар. Амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн атактуу шедевр сатылып атат. Баткен жамаатынан Баткен жамаатына. Биздин аксакалыбыз, координаторубуз Бактаждын короосунда шедевр иштеди. Бактаж шедевр деп көбүңүздөр билип калдыңыздар. Мына ушул коозунду катыра берген шедевр бүгүнкү күндө экинчи короого өтүп атат. Бактаж тетиякта мына ортодо аксакалдар турат. Биздин Кубаныч абабыздын иниси Чыңгыз абабызга кетип атат ушул кочкор азыр. Иштетейин деп, ал киши дагы жаңы баштоочу. Баштаганга жараша ушундай тукумду мыкты берген, короодо өстүрө турган кочкордон баштайын деп, мына шедевр ушул короодон иштеп атып, бүгүнкү күндө кетет. Ким комментарий берет аксакалдардан? Ким? Кеңеш кем. Ушул шедеврди алганыма канча ай болду? Нече ай болду? Быйыл алдыңыз да? Быйыл алдым кыскасы. Ошо алып, анан мына немелер баштап алганда күйлөбөдү, баштап алганда бир 5-6 эле качтым. Ondan kийин усилин алдына бир айдан өттү, 2 ай болуп калды, иштеди да. Азыр мына ушу 100 койду качырды да. Машалла. Шедеврден кой качырып бүттүңүз, Кой качырып бүттүм, анан кийин эми Кубанычына мага келип, ушундай шедеврди өзүң иштеди, бүттүңүз бага берин дегенден, анан Кубаныч экөөбүз келишип баалашып, Кубанычка өткөрүп берди. Чыңгыз аба бул жак, Кубаныч аба бул жак инисин. Şu yeni saldı da Çıngız çay. Çıngız aldı. Koçkolda gördüm. Ama basındağını aytıp koyuyor bana. Cemaat turatopçu. Şonda bir şedevir jeti tokta aldı da şedevden toktalardan çıktı. Şonu menen jetmiş 8.000'e bağlandı da opçu. Jeti toktu menen bir şedevir 78.000'e bağlandı. Onun içinden 38.000'ini Naliçka bere turgan boldu. Anam kalganıga bir üy berdi. Muna Azyornida üy bar eken. Muna üydün dokumenti bayagında yeme bolmasın dep atayın inan. O bir Tasdiqtуу соода, tasdiqtуу видео. Bütken dayar üy Azyornida kirgenler. Men nomerim hazır internetke koysam bunu bir SSO satılar. Bu üy 45.000'e bağlandı da. İçi pol euro bütken 11'e 12 razmerde kirpiçten canı bütken üyde üyge hiç kim kirelen. Ona üydü berdi ona. Шедеврга бартер боло турган үй алсаңыздар мына Бактажга байланышасыздар. Üy керек болса biz satarız. Maşallah. Şedevr özü. Bakta razı olun bizden şunu Allah'a arıp kogarıp Kuda kalasa şu şedevrden kozlarda düşürüp Kırmızı Eli'ye araşanga biz daha hoşumuza aldık, hoşmuş degende sizge daha razı olun ha. Жамаат дуа берип коюңуздар бул жака соодага. 38.000 dolar Anam şedevden ben kança koy sattım şedevden toktatıp sen benim gözün жақсы bilmesin. Kuda buysa şedevden camanı görmedim. Akşası pahalı çıktı уже. Akşası çıktı. Maşallah. Allah berekesini versin. Zil Futbol turnumeniniz, üydağı, тапсыруу. akşalarınız inşallah. Жақсылықтарға işletin inşallah. Dağın örköndetin inşallah. Sizlerge eme buyursun. Koçkor inşallah. Sizlerge bir akşı töllerden alıp inşallah şu Kırgızga jayıltırып ушуларды бүткүл дүйнөгө жайылтырып ушундай арышан менен inşallah иштешти Алла таала насип кылсын балыбызга. Her uy menen şedevr işem işteytem esen bek Kuda kalasa. Buyursa mı? Her uyda uşuşide. Her uyda mende. Бул шедевр выставкаларга чыккан эмес, бирок бул коозулар менен таң калтырган. Мына ушу шедеврдин ушу бир ургач коозусу экичи $40.000 сатылды токтусунда. Мен айтып коеюн, много кишилер сатты, көк спальчикка.
Ve sallallahu teala ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rahmetullah.